Sian lobu tua tu lobu tolo. Tatap lobu tua, buta ili holo butolo, molo hubereng namar tua tadi lui, lusi malolo, gabe tersunggul mainan, dasi dangolo, bagi aki, amang sotar hatamo. Songon partiga-tiga mangomo di tonganionan sudah doi sebinar sita satungra persaulingan hapelala sosokuri barbara lo jadoa mau lihat itu mak somarna tulusanya banget si busu di ngolu mana sermomba di sarbe-sarbe uwe nasi barang bangar sermomba di ate-ate hei hei udang peho saya mengersahi uwe nasi barang udang peho saya terlobi hei hei maulah nasipi udang terbawa di hapo kosoni songon partiga-tiga mangomo di tonganionan sudah doi sebinar sita satungra persaulingan hapelala somo-somo di barbara lo jadoa somarna dulu sangat-sangat si busu di ngolu mana sermomba di sarbe-sarbe uwe nasi barang bangar sermomba di ate-ate hei hei uwe dah bahagia udang beho saya mengersahi uwe nasi barang udang beho saya terlobi hei hei maulah nasipi udang terbawa di hapo kosoni ulang terborong di hapo kosoni. Ya, lagu bercerita tentang Pangarato dan hati keyboard sate. Itu 10 tahun 6 bulan si dia ke Karawang. Di dalam obor hata tu perjalanan
jujuki Udiro koko tua ora maho aman Tuanya lelenga dao sia jolomi Ula hodonia sudena podami Hati do di bulanai Buta piratoi alai dan nama tele awalari Osmaroha Tibudomu Tibudomu Asa urang lupa anggi wotoki manufaktura renggado oda dilehonmi sinamot na arong dia maba laso haki Dao sia jolomi Ura hodonia Sudena podami Hasito di bulanai Huta piratoi Alai dan nama tele awalari Iya, jadi amang masuk barete. Si Dudos tunggala nalau maputari hubungan tanah sabula naparpudio di dia holongbi di dia sayangi nama dan terlupa honawito Otito tiki upangido siako holong bi pedang sudah ikut tua Moloso boy pajupa
bagas rohani. Lubang torang itu bakolana unapunau malundoa aidanga una perjolo alayu nang ba tinggal honau hasia sayhop babahena di bagas rohani sayhop babahena bagas rohani. Oke, masuk untuk mana mau? Mau lihat deh.